Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel. Amayobera ku cyateje inkongi zibasiye umujyi wa Los Angeles. Nyuma y'iminsi mike rwose muri uyu mujyi wa Los Angeles hatanzwe ibihembo, bahemba ibyamamare rwose biba byitwaye neza bakamwaza Imana mw'uwo muhango wo gutanga ibihembo, nibwo rwose uyu mujyi wa Los Angeles wataswe n'inkongi y'umuriro. Ibi ngibi turaza kubigarukaho dusoza, reka tubanze turebe uburyo ibintu byifashe mw'uyu mujyi wa Los Angeles. Ibyo gutanga ibyo bihembo bamwarijemo Imana bakayihereza zero rwose, turaza kubirebera hamwe dusoza iki kiganiro naguteguriye. Ibice bitandukanye rero by'umujyi wa Los Angeles uherereye muri leta za California muri leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje kwibasirwa n'inkongi z'umuriro kuva tariki ya 7 kugeza kuyu rwose wa 14 Mutarama 2025 hamaze gupfa abantu barenga 27, abandi barenga ibihumbi 180 barahunze basiga ibyabo bitewe n'ibiri kuba mw'uyu mujyi wa Los Angeles. Icyamenyekanye ni uko izi nkongi zinyeganyijwe n'ibyatsi